Kirang basnong nakathan umsning hapok kalama kasenju kirang basnong ribhoi rengkat bat ki kunhun seng bhalang ki ba kenthop ya ka Khasi Students Union Hinyotrap Youth Front bat ka Federation of Khasi Jantia and Garo People ha ka shupautre unai lur ki la panno ya ka jing lang ju kirang basnong ba pher na ka banta ban pen paw ya ka jing persha ka bajur halor ka jing thmu ja ka sorkar jila ban IT no ya ka tanat MEECL umsning ban pen ya da ka company Shimen Hadirin beradab ke jingya mir jing mut lang na barok kino yalam kita kiri rangba kira sheme karai ban thau no rekawi ka kunhun ka ban jing persha halor ka jing thmu ja ka sorkar bat ya ka kunhun thamai kila ai kerteng da ka Joint Action Committee to oppose power franchise na kaliang ka committee kila rairu ban pha ya ka jing tho sha menteri bat sha chief engineer badai pet ya ka boarding Hakati ka jing yalang lawan ban sakhi ri kirang basnong na ka than umsning kino yalam ka senjuk na du uba BB Makdo chairman Ba PB Siliang Secretary, Samla Ferdinand Karkamni, President ka KSU North Khasi Hills District, Ba Marcus Martin, President ka HNYF Northern Region, bat kiwe kiri rang ba, bat kinong alam shnong. Nakaliang ka sunjuk bagi sing malang di form ka committee bagi ka Joint Action Committee to oppose power franchising. Ka shimru ya kabu numba ka dokas ban pha sha menteri jong boarding. Berpau yang kecil, bah ini ki consumer, berkunjung ki baik, ki boy. Siam nak bos por, ya kaji ko, jom kaji terikam jom kami sial, berkunjung jom ka MPDCL. Kawai kedai halor ka jing bomyo, kena ya kane ka ban repair ya kini ki transformer, beri haki sinong sor, berkam tam sinong undang, berkidu ya ka boarding ke joki hado arbanai lai kanai kita takkan te kunjuru bandawa naka sarkar bade bukani katla boarding yang ya ki sop post station ki babet bobiang ma transmission bobiang la kadai hapo nompo la kadai pomsling bat ki wi ni thain ba kum ke kam te kumla ong mene ngliang chairman ba kani ka jing kendu jogi ban oppose ya kane ka power franchisee katakum ka stibla pha lamba jung ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited man long ya ka umsling subdivision ka power franchisee man diglaise no ya ka denaklian jungi ka sengbalam ka KSU FKGP bat HNOF ka cincelang bat ka senjuk kino pasnong riboy ibu ya jiprasha Nomor ba hagi por nushwaru kelajuan kata kajing mut ban pelong ya ki smart ya ki meter kum ki smart meter ya kar kum siu ya ka bilai kum ki smart billing te kita ki baro kanam pala ban ngin pediang kum kane kapor nomor ba ki paiba long shnong jongi gino kam ya kajing persutu te jip shai lane ka awadas te ngathrai kane ka baro ade hi ke jiko jo komisel an IT ya ki company private matnya ban ngi suturu lada ni IT company private matnya kalong kecingge namata ki pai dong jong ri boy ki badai ki we ki bakashan matni ki te ki sub powerhouse 1 2 3 4 kunjuru ki project prepare badal hangne for boy te lada kalong ka chutu no abangidon ka bangil ai ya ji ono shaman la ki district prepare te kum ka nok shnong jong ka boy Lang idon hak seng malam dan idon hak sejuk ni persyak yang kacing IT jong sarkar pelong ika kum ka private company rombak senang mata kasih jong dongri boy blok away nilai form ya ka way ka committee ka court kateng ka Joint Action Committee to oppose power franchising ka persyak ya jing jong ka government ban ai franchising ya ka Muslim division Syakir Yushunat dan Syakir Company hadir ke jengnya kot pada jengnya tai senima nilai warna yang jogi yang pasang riboy rengkat ketika kisah halang mulai teling kata ke KSU FKGP HNYF dan bagi kesejuk pasang nilai berpersak yang kami bisa semua juga government dan franchise yang kami Muslim Division kata gawai kemat ke peningkong kabar kalau iba kejikta juga ni kejimut mu jong government kalau yang ingin kong kepada iba ke mengiki pada nomor pun nomor sudah bahas sibilan kamat kong kalau ba ngiyok bersih bilang
tang ni por pangidi yaki marrat ko chogi kumbu sar usie bat ki gue ki mara te hang jingi de department mun di jaksuk pan jingi ban yakra kadang don ke jingi ma ke den jingi klub ke jingi dai bat ki no jingi la sisa ni kendo jingi bat ki SB and rei ki jaksuk ki ban yakra ki jingi dai bat ki department ka bang sul mo balik ka government kamut ban lam lut yang ini di department baru jong ka MCL kay ka badon salda balik superlong lam kana ni pa kisiu tu ke belai ka revenue apa umsting depreciation kumbang ila yang objektif kampuna yang asal kulak si benai di sei kan gane besar kali sei gane besar kali ibu calculation ko nang ta ba ni sosi kolomba kidon bun di factory companies ki bakal siu ke belai sei borni area miam area te balai ke franchise kita balai IT ki company ki bakum kita kiba ledan persiu kat bayo pa sanspa terus pa persiu man ka benai perlong lakanya tinggi kerpat ya government bakan dapat khat arsin so bakan le dengan negakam kadai ban ai so ya awareness program kenam pa usai ini tibul paro hato gayo no ane hato gadu nong kan ke jemut ke jongka pa usai ini tinggi kerpat no ini sai jalur ke jingi dai begini ki pang mang itai gas nilarai ban ibu ya ka nomor kapusau power minister ni sebuah appointment baru dengan lagi kedua bat kumju ru chief engineer juga